Akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari gakomeje kubona umubano wihariye hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse yewe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Benshi bavuga neza ko uyu mubano udashingiye ahanini mu kubaka ndetse no kubiba amahoro mu bihugu byabo bitandukanye, ahubwo umubano ushingiye ku bukungu ndetse no ku bufatanye mu bya gisirikare bitandukanye. Benshi bakomeje kuvuga amagambo akomeye cyane agira ati nyamara ibisa birasabirana, abandi bati ahubwo se batabanye nk'inshuti bazabana nk'abandi, bose kari kimwe kandi kubashaka kuzahindura amateka mu buryo bwari bwo bwose. Perezida Evariste Ndayishimiye bivugwa neza ko ari mu ruzinduko mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuze amagambo akomeye cyane ko yiteguye gufasha Kongo mu bikorwa byabo byose bitandukanye, harimo ibikorwa byo gutera imbere n'ibindi bikorwa kandi bizatuma Kongo ihinduka igihugu cy'igihangange hirya no hino ku isi hatandukanye. Nyuma y'amagambo y'abadiplomasi cyane avuga ko ufatanye umutekano n'ubucuti hagati ya Kinshasa ndetse na Gitega, umubano wa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse na Evariste Ndayishimiye ukomeje kugaragaza inyungu za gisirikare wihishe inyuma kurusha indi mishinga ifatika kandi ifitanye iterambere. Benshi bakomeza kuvuga bati ahubwo abanga bari gukora hamwe kugira ngo bakomeze kurwanya igihugu cy'u Rwanda no kuzahindura amateka y'igihugu cy'u Rwanda cyose muri rusange. Kuva umubano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda watangira kuzamba mwaka 2022, abayobozi bombi barushijeho kwegerana, ariko ikigaragara cyane nuko ubufatanye bwabo butagamije kubaka imihanda mishyashya cyangwa izindi gahunda z'iterambere, ahubwo ari ubufatanye bugamije kuba bashaka gusenya u Rwanda ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo basenye igihugu cy'u Rwanda kandi bizagarangire neza. Icyo bombi bahuriyeho ni ugufatanya mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo z'u Burundi zimaze kuba imwe mu nkingi Kinshasa yishingikirijeho mu rugamba rwo kurwanya FCM23 ndetse n'umutwe wa Twirwaneho. Benshi bakagira bati igihugu cy'u Burundi ntabwo gikora ishoka byose kugira ngo wenda hari haza iterambere ku mugabane wa Afurika, ahubwo abangaba babikora kugira ngo bubake ibindi bikorwa bitandukanye. Ni muri urwo rwego rero Perezida Evariste Ndayishimiye yageze Kinshasa mu ruzinduko rw'iminsi 2 rwateganyijwe ku itariki 22 Kamena 2026, aherekejwe n'umugore we Angelina Ndayishimiye. Abandi bagakomeza kwibaza byinshi bigendanye nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yitwara umunsi ku munsi uko bwije ndetse yewe nuko bukeye. Perezida Ndayishimiye yageze Kinshasa mu ruzinduko rw'iminsi 2 rwatangiye ku itariki 22 Kamena 2026 ku mugaragaro. Ibiri ku meza ni umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ifatanye bw'igihugu byombi, ikibazo cya Ebola n'ibindi birebana n'akarere k'ibiyaga bigari. Ariko abasesenguzi bavuga ko uruzinduko rurenze kuri ibyatangajwe, ahubwo ari ibindi bintu byihariye bishobora kuba biri hagati y'ibihugu bibiri byombi. Ruje mu gihe ingabo z'u Burundi ruzinduka kandi ruje mu gihe ingabo z'u Burundi zimaze imyaka igera kuri 3 ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ni mu gihe imirwano yo muri Kivu y'Amajyepfo yakajije umurego cyane cyane mu misozi ya Minembwe ndetse yewe no mu misozi miremire cyane cyane nko muri Minembwe nk'uko byakomeje kuvugwa. Nari gukurikirana uko urugamba rumeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi ubwe yagiye ku kibuga cy'indege ajya kwizanira mugenzi we Ndayishimiye Evariste, bitandukanye nuko abandi ba perezida bagiraga wenda gihugu cy'u Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Benshi navuga neza ko umubano w'ibihugu bibiri byombi ari umubano udakwiye kugibazwaho n'abantu benshi cyane ko ari umubano ushobora kuzahindura amateka y'ibihugu bitandukanye. Tshisekedi ubwe yagiye ku kibuga cy'indege kwakira Ndayishimiye, batambuka ku itapi itukura, haririmbwa indirimbo z'ibihugu byombi, anahabwa icyubahiro cya gisirikare nk'umwe mu nshuti zikomeye z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma aba bakuru b'ibihugu bahise bagirana ibiganiro mu muhezo, aho bavuga neza ko ibiganiro byabo nta muntu n'umwe bibashije kumenya ibyo ari byo. Ni ishusho ya diplomasi yerekana ubushuti bukomeye, ariko itanga indi nkuru yihishe inyuma y'ibikorwa byose bikomeje gukorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse yewe na Tshisekedi Tshilombo. Umwe mu basesenguzi yagize ati Kinshasa ibona Bujumbura nk'umufatanyabikorwa wayo wa hafi mu ntambara no mu rugamba rwa politike ihanganyemo na Kigali. Niyo mpamvu urebye neza u Burundi bwahindutse igikoresho cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umunsi ku munsi gwije no ko bukeye. Ibitangazamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byavuze ko urugendo rushingiye ku bufatanye bw'abayobozi babiri buhuje icyerekezo cyo kurinda ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no guhangana n'u Rwanda ndetse na M23. Ibi rero byose bikomeza kuvugwa umunsi ku munsi, bakomeza kugira bati
iyi ntabwo ari intambara isanzwe, ni intambara ishobora kuzatuma isi yose yisanga mu kaga. Kuva ku itariki kuva mu mwaka 2022, umwaka 2022 ni umwaka umubano w'u Rwanda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangiye gukonja ku buryo bukomeye. Ingendo hagati ya Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye zarushijeho kuba nyinshi, bivuga neza kandi ari bo ubwabo bahise bubaka umubano ukomeye cyane. Ndayishimiye amaze kugera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane Kinshasa inshuro 8, mu gihe Tshisekedi nawe amaze kugera i Burundi inshuro 6. Birumvikana neza ko bino bihugu bigaragaza ko ari ibihugu bibanye neza mu burasirazuba bwo hagati. Ingabo z'u Burundi kandi nazo zatangiye gukorana cyane muri Kivu y'Amajyepfo kuva mu mwaka 2022, nyuma y'uruhare rw'u Burundi rugera ku bikorwa byo kurwanya M23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi byabaye mu gihe Kinshasa yari imaze kunenga ubutumwa bw'ingabo za East Africa Community kuko zitarwanyaga M23 nk'uko Tshisekedi yabyifuzaga. Ibi byabaye kimwe mu bintu bikomeye cyane igihugu cy'u Burundi cyaje guhindura yabyifuzaga, ahubwo zari zifite inshingano zo gutandukanya impande zihanganye no gushyigikira inzira y'agahenge. Kimwe mu bintu bikomeye cyane byakomeje kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru. Kuva icyo gihe rero Tshisekedi yarushijeho gushaka abafatanyabikorwa bemera kujya mu rugamba rwe nk'uko abyifuza. U Burundi rero bufata iya mbere bwemera gukorana nawe. Benshi bakomeza kuvuga neza ko igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari bihugu bifitanye umubano udasanzwe. Magingo aya ngaya biragaragara neza ko uruzinduko rwabaye mu gihe imirwano ikomeje muri Minembwe. Magingo aya ngaya rero imirwano irarimbanyije muri Minembwe mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. Ingabo zishyigikiye na leta ya Kongo zagabye ibitero bigamije gufata Minembwe zihangana na RP twirwaneho. Bimwe mu bintu byakomeje kugarukwaho n'abantu benshi batandukanye hagati y'itariki 6 na 12 Kamena. Uruhande rwa leta ya Kongo rwavuze ko rwafashe imidugudu itandukanye ikikijwe na Mirembwe ku itariki 13 na 15 Kamena. Amakuru yavuze ko ihuriro rya leta ya Kongo ryakomeje kugaba ibitero by'indege ku midugudu igera kuri 4 yose iri hirya no hino hatandukanye. Byavuze ko kandi hakoreshejwe imbunda ziremereye, indege na drone. Ku itariki 13 Kamena Kinshasa yatangiye kuvuga ko Minembwe yafashwe, ariko bamwe mu barwanyi batwirwano bakavuga ko ibingibi nta hantu na hamwe bihuriye n'ukuri. Ku itariki 17 Kamena umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyepfo yavuze ko ingabo za leta zafashe imidugudu itandukanye iri hafi ya Minembwe kandi ko zanashakaga gufata ikibuga cy'indege cya Minembwe. Ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko indege yakoreshejwe mu ihuriro rya leta ya Kongo ishobora kuba ari R-39 yarashwe igahanurwa. Ibyo byose byerekana ko imirwano hagati y'aba bantu babiri bombi ari imirwano ikomeye kandi imirwano itazigera ihagarara n'umunsi n'umwe. Bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urugero rwiza rugaragaza neza ko intambara igikomeje. Urugamba rero rwa Minembwe rugaragaza ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR uri gukorana n'ingabo za Kongo n'iz'u Burundi ndetse na Wazalendo. Ibi bishimangirwa ibyo leta y'u Rwanda imaze igihe ivuga ko ikibazo cya FDLR kidakwiye gukomeza kwirengagizwa mu gihe ifite umugambi wo kuhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ku Rwanda FDLR ntabwo ari umutwe usanzwe ukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ni umutwe ufite inkomoko ku basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mwaka 1994. Bityo kuba uwo mutwe ukomeza kugira aho uhurira n'ibikorwa bya gisirikare byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ikibazo cy'umutekano w'u Rwanda. Ku itariki 18 n'itariki 19 Kamena imirwano yarakomeje hagati y'aya makipe abiri yombi cyangwa leta ya Kongo ndetse na M23. Hari amakuru yaturutse ku ruhande rwa Kinshasa yavugaga ko ingabo zayo zarashwe hakoreshejwe drone enye zo mu bwoko bwa TB2 zagabye ibitero kuri Minembwe no ku yindi midugudu ikikije. Ku rundi ruhande umutwe wa twirwanaho yatangaje ko yari ufite watangaje ko wari ugifite Minembwe. Agaragaza ko kandi ingabo za leta ya Kinshasa zitigeze zifata imidugudu nk'uko bo bakomeje kubivuga umunsi ku munsi. Mu kiganiro yagiranye na bamwe mu bantu batandukanye, mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique, ubusobanuro Perezida Ndayishimiye yahaye
igitangazamakuru Jeune Afrique yagarutse ku ntambara yo kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndayishimiye yagaragaje ko Gitega ibona intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'ikibazo kiyegereye. Yavuze ko kandi Uvira, umujyi wegereye Bujumbura, wari warafashwe na M23 ku itariki 10 Ukuboza 2025 nyuma y'iminsi mike yashinywe amasezerano y'amahoro i Washington hagati ya Tshisekedi ndetse na Perezida Paul Kagame. Ndayishimiye yavuze ko M23 yegereye umupaka w'u Burundi, ariko abona ko umutwe wa Red Tabara ushobora kubyutsa umutwe ushobora kuzarwanya igihugu cy'u Burundi. Ahari naho handi habereye ivuga ko benshi bakomeza kuvuga ko igihugu cy'u Burundi gishobora kuba kimwe mu bihugu biri muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano yo iracyakomeje hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bihugu by'ibihangange. Banavuga neza ko ibihugu byifuza ko hagerwa ikintu gikorwa bya ku ruhande rwa leta ndetse no ku zindi mpande zitandukanye. Ese ubundi bizarangira gute? Bizarangira Evariste Ndayishimiye atsinze uru rugamba cyangwa rukundi kuntu bizagenda hagati y'igihugu cy'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Burundi n'ibindi bihugu bigaragara neza ko biri muri uyu mirwano iri mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amaherezo y'iyi ntambara nayaheduye muri comment section. Mwakusene kubana natwe, turakunda kandi ibihe byiza kandi Imana ikomeze kubana namwe. Stay safe, be blessed, we love you so much.